Kusenzima ukwemukela isimo kunina womfundi obhokode ngomese ngomunye amanxeba ayisithupha washona ngemva kokuphuma kwesikole ngoLwesihlanu. uNkosazana Mngomezulu waseMawoti eNandi entshonalanga yeTheku uthi kuphela amandla uma ecabanga indlela indodana yakhe uSiyabonga Mngomezulu eminyaka 16 obenza ugrade 10 eBrookdale Secondary Phoenix abulawe ngayo. Ngesikhathi ekhuluma nephephandaba Ilanga, ubehlula nokuchaza ngesimo afica indodana yakhe kusona emtholampilo. Ucingo lwedlulisele kudadewabo ocela ukuba ligodle igama lakhe ukuba achaze ngokwenzekile. Uthi bathola ukuthi ngesikhathi sekuphuma isikole uSiyabonga uhlaselwe umfundi noma-ke ngumfundi waka-grade 8 wamgwaza kubuka abanye abafundi. Kusolakala ukuthi ngasekupheleni konyaka odlule umufi waba nengxabano nomsolwa njengoba-ke bobabili bangaseMawoti. NgoNovemba wangonyaka odlule noma-ke wamthuma esitolo wabuye esefuzele ethukile wathi-ke usekhishelwe ummese ngabafana basendaweni bamphuca amakhadi okudlala abe waphethe. Wathi-ke uthoma elwa-ke bamjaba bamtshela ukuthi impi yabo kayikapheli. Kusho-ke udade wabo kamufi noma-ke udade wabo kanina kamufi. Uthi-ke ekuqaleni kwalonyaka omunye walabafana-ke ayexabana nabo ubese eyofunda esikoleni abevele efunda kusona umufi. Ngokuzwa-ke kwethu kuthiwa-ke uthe uma ephuma nje esikoleni umsolwa wamgwaza-ke ephindelela waphelelwa ngamandla khona lapho esangweni-ke lesikole. Ubese ethatha ngabanye abafundi-ke babona ukuthi-ke ulimele kakhulu bayomfaka egunjini lothisha beyomcelela usizo. Ufike khona-ke wahlala isikhathi engasizakali nokungenye-ke yezinto engasiphathi kahle. Uthi-ke kuze noma-ke uthi kuze kwasuka komunye umfundi esikoleni wayobikela noma-ke wayobika ekhaya ukuthi kuSiyabonga usegwaziwe ulimele, kodwa-ke bafika-ke esikoleni eseyiswe emtholampilo. Kusiphathe kabuhlungu ukuthi-ke kuthiwa ubezicelela ukuthi makaphuthunyiswe esibhedlela ngoba-ke ephelelwa ngamandla esho nokuthi unina noma-ke uzoyihlanza imoto kathisha ezomthatha uma-ke isala negazi lakhe kusho yena noma-ke kusho yena evuka omunye. Uqhuba wathi-ke bafika emtholampilo wadluliselwa-ke esibhedlela eDR Pixil noma-ke Kaseme kwaMashu washonela khona-ke ngomgqibelo ekuseni. Lo mndeni uphinde wakhala-ke ngobulwane othi bukhonjiswe ngabanye ababekhona lapho-ke kwenzeke khona isigameko njengoba-ke beshutha izithombe zendodana yabo-ke ilwela impilo yayo, igazi-ke ligobhoza lehla-ke ngezimpahla ebezigqokile. Ngokuthola kwephephandaba Ilanga, abazali bomfundi ongumsolwa kuthiwa-ke bafika kubo kamufi ngalesi sikhathi esekuyikhoma esesibhedlela beyoxolisa noma-ke ngokwenziwe indodana yabo. Bathi-ke babengazi ukuthi angenza-ke into embi kangaka. Bona-ke bamaze izingane ezilungele bebengalindele ukuzwa lokho kuthiwa-ke ukwenzile. Okhuluma umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMnumzane Muzi Mahlambi ukhalisane nomndeni womfundi oshonile. Wathi kubuhlungu kakhulu ukuthi-ke bobabili abafundi aseshintshile amagama abo, omunye usengumufi omunye kusengumsolwa, okuyinto engeke iphinde ishintshe. Njengomnyango siyacela ukuthi abazali basebenze noma-ke basebenze ngokubambisana nathi ukubheka ukuthi abantwana babo baphethe ini esikhwameni zabo. Siyacela nakubazali-ke ababikele noma-ke ababikelwa izingane zabo ngokuhlukumezeka ezikuthola esikoleni ukuthi bakusukumele phezulu lokho-ke noma ngabe-ke bakubona kuyinto encane kangakanani ngoba-ke yikho noma-ke ekholela ezimeni-ke ezifana nalesi. Siyafisa ukuthi nengalo yomthetho ithathe indawo yayo ngokushesha-ke ukukhombisa nabanye abafundi abafuna ukulimaza abanye ngokuthi-ke bazogcina-ke ejele, kusho-ke uMahlambi.